Ja znam da si ti za sviju nas misteriozna, tajnovita, pomalo zastrašujuća. Ali i pored svega toga, ja se zaista tebi uopće ne plašim. Jednostavno me ne plašiš. Jer smatram da kao i sve loše na ovom svijetu što prođe i proći ćeš i ti. Doći će dan kada ćeš nas i ti morati napustiti. I prije tebe su se događale grozne stvari. I nestale su. Ja znam da si ti nama stvorila u životu puno problema. Ali ja tebe opet ne mrzim. Jer pomogla si nam da usporimo s našim životima. Pomogla si nam da počnemo ponovo cijeniti stvari koje smo odavno zaboravili, a nismo ih smjeli zaboraviti. Dokazala si nam da je živa riječ bolja od bilo kojeg WhatsApp ili Viber poziva. Dokazala si nam da je zagrljaj s našim prijateljem važniji od bilo kojeg lajka, bilo kojeg pratitelja, ma bilo čega. Mene lično si pomogla da počnem cijeniti stvari koje jednostavno nisam primjećivala, a sad mi itekako usrećuju. Pomogla si mi da razmislim o sebi i da napokon nađem način da pronađem sebi. Ti kad odeš opet ćeš ostati neke korisne stvari. Zato ti ne mrzim. Zašto kao svakogodišnje doba, proljeće, ljeto, sve ono što je lijepo, ono što donosi sunce, sunčeve zrake, ptice, priroda se budi, životinje počinju sa parenjem, dolaze nove mladunčad, tako dalje, sve ono što u stvari obilježava život. Nešto što traje i nešto što je lijepo. Zašto onda dođeš ti koji jednostavno sve to zaustaviš? Duže su tu od jednog godišnjeg doba. Dakle, nisi nešto lijepo, nešto na prvi pogled nisi nešto lijepo. Nešto što će u stvari donijeti radost ljudima. Samo si nešto što usporava sve i možda želiš samo nešto da nam kažeš što mi ne vidimo. Ali eto, sve što je lijepo kratko traje, nadam se da će i ovo biti. Šta sad? Ne volim ja tebi, ne voliš ni ti meni. Ali opet smo ovdje zajedno. Ne znam šta da ti kažem, u stvari ne znam ni ko si. Ali znam da si ti nepozvani gost. Ostaje žal za svim tim životima koji si oduzela. Ali u svakome zlu ima dobra, pa tako i u tebi. Možda ćeš nas dovesti do potpunog kolapsa. Ali sam si ipak naučila nešto što smo izgleda davno zaboravili. I na tome sam ti zahvalan. Dala si nam taj novi par očiju kroz koji možemo vidjeti ovaj novi svijet. Bolji ili gori još ne znam. Ali imam jednu molbu za tebe. Volio bi da tvoj odlazak bude tih, bezbolan, za razliku od tvoga dolaska. Možda te potpuno uništi, možda i sama nestaneš. Ali jedno je sigurno, sve se nas promijenilo.
korona, COVID-19, to ne znam kako više voliš da te zovu, ali slušaj me sad pažljivo, znam ja da ti mene čuješ. Dosadna, shvatili smo, eto, znači u kući smo svi zaključani, zatvoreni, ne možemo nigdje vani, ništa ne radi, opasna si, to znamo, znači imamo i mi svoje planove. Hoćemo na more, imam matursko večer, nemoj da mi haljina bez veze stoji u ormaru. Imam svakakvih planova, ne znam što hoćeš više od nas. Eto, svugdje si bila, napusti više planetu Zemlju, razguli, fajrun, manet, očefila si svoje to što si htjela, što si imala, u centru si pažnji, cijeli svijet zna za tebe, samo se o tebi priča dan, noć. Daj više idi, ne volimo te i nisi poželjna. Mislim da je to dovoljan razlog da odeš. Mislim, stvarno je vrijeme da odeš. Daj, ima i razumijevanja malo. You know what the worst thing about being locked up is? You have a lot of time to think about stuff. Thinking, that's bad for you. It messes with your head. You start wondering what you could have done differently, and the truth is there isn't much. Because everything you have done up to this point has made you the person you are today. And changing just one thing, it changes you entirely. So don't dwell on it. Look towards, because you can affect what happens tomorrow. What happened yesterday, that only affects you. So unless you're a time traveler, and I assume you're not, don't talk about past. What's done is done. Kako si ti? Jesi dobro? Jel se zabavljaš, jel ti lijepo? Zato što ja znam da meni nije lijepo, da se ne zabavljam, da mi je dosta i da te ne želim više. Šta ćemo mi sad? Znaš šta, evo iskreno. Ja ne znam stvarno kako ti ovo vidiš, ali ovo ne ide nikako. Niti ovo ide, niti ja igdje idem. Znači, stvarno smo dugo u vezi. To da se ne lažemo, stvarno jesmo dugo u vezi, sve to stoji, ali moramo se razići. Moraš nestati iz mog života. Moraš stvarno, i ne samo mog života, nego života svi u nas. Izvini. Znači, šteta spomene psihički i ne da sam ludio zbog tebe. Iskući nisam mogao zbog tebe nekad izlaziti. Pa jesi li svjesna koliko sam samo para i vremena na tebi potrošio? Je svjesna? Na skupocjeni toaletni papir, na brašno, na ulje, na internet. Je svjesna? Da te Bog da nikad sreo nisam. Pa zbog tvoje čudne ljubav umal majku da sahranim, jel mi to treba? Dobro, nemoj plakat, molim te sad, nemoj scen praviti. Neka, distanciraj se, halo, pa ćeš blizu, halo. Vidiš šta praviš? Smiješ se, nemoj plakat, molim, nemoj mi scenu džabe praviti. Znaš sama da tvoja suza ubije 15 ljudi. A nemoj ni pričat, kad puno pričaš, no... Helem, ne se, ne pitam, bogat. Iskreno da budim. Nemoj molim te plakat. Nije do mene i do tebi. Ništa strašno. A iskren ti moram biti...
Druga je u pitanju. Ma ne skiraj se, boga, sitna neka viroza, ne znaš je ti, majke. Ma, pusti to, ništa, ne znaš. Sitna neka viroza. Izvini, ali ne može, stvarno. Ja se nadam da se više nikad srest neću. Ja, hajde. S Bogom. Izvoli. Sjedi. Ali drži razmak od 2 metra, molim te. Vidi, stani, sačekaj da ja kažem nešto. Mislim da ja imam tebi puno više reći nego ti meni. Sačekaj. Pokušavam da shvatim zašto si ovdje. Zašto si došla? Kada pripremamo pozorišni komad i kada ulazimo u neki lik, mi postavimo obično par pitanja. Odakle taj lik dolazi, kuda on ide, koja je njegova svrha, koji je njegov cilj i koja je poruka koju će on da kaže publici. Kada pokušavam da shvatim tebe, u redu, dolaziš iz Kine, ali nikom nije jasno kako si došla u Kinu. Kako? Kuda ideš? Pa ideš cijelom Evropom, cijelim svijetom, putuješ. Ti si neko ko voli da putuje. Smo pravo, voliš da putuješ. Ovo je super tebi zabavno. U redu. Ali na jedno pitanje ne mogu da odgovorim. Zašto si ovdje? Koji je tvoj cilj? Koja je tvoja poruka nama, stanovnicima zemlje? Jel ti želiš da nas kazniš? Jel ti želiš da nas da kazniš? Zato što smo bili sebični, zato što smo godinama narušavali zdravlje planete Zemlje? Jel cilj da nas zarobiš u kući, jer ako jeste, uspjela si. Niko nigdje ne ide. Ti nemaš opravdanje. I ne možemo te shvatiti. Predaj se. Predaj se. To je najpametnije. Reci doktorima odakle potičeš. I kako da napravi lik. Spakuj svoje kofere i idi. Zauvijek iz naših života. Nestani. Junački podnesi poraz. Iz jednom za sva vremena nestani. Kao da nikad nisi ni postojao.